ajmo malo isprobat novitete, make-up novitete. Uglavnom su od Diora i konkretno u biti htjela sam pokazati novi Dior Backstage puder i korektor, s obzirom da doslovno na faci ima samo SPF i kremu za lice. Slikam se ispred dnevnog svjetla bez obzira što je upaljeno i umjetno. Točno sam ispred prozora i izgledam kada me je poplava izbacila, ali bože moj. Korektor je u nijansi 2CR, znači ja sam mrvicu dobila boje, nešto se već ispralo, ali bože moj, uglavnom nešto imam. Nešto sam tamnija nego ostatak godine, inače ja sam neutralni podton, bravo Majo, super si ti to napravila, neutralni podton kože, tako da pašu mi i jedne i druge, znači bež i rozi podtonovi. Inače već sam jedanput koristila ovaj Face and Body puder i korektor i moram priznati da su stvarno fenomenalni. Na ovim ludim vrućinama drže stvarno odlično. Već je tu neutralizirano i izgleda mi koliko toliko ujednačena boja podočnjaka. Inače ne volim nanositi baš previše make-upa na facu, pogotovo liti, ali ne volim i općenito, volim da mi koža diše i veći mi je fokus definitivno na njezi lica nego na trpanju cementa na facu. A to je tako valjda kad dođete u neke godine, onda ovo će mi više ono nije bitno, jel? Da imam puno pudera. Znači, izgleda malo življe, to je dobro. Nijansa pudera je 2N. Ovo je puder koji se može nanositi znači na cijelo tijelo, znači doslovno Face and Body. Imala sam prije onaj mat i bio mi ok, no međutim znao mi oksidirat. Ovaj ne oksidira, znači kako sam rekla, što sam rekla, nijansa je 2N, 2 neutral ili natural. Uglavnom ovaj je više onako daje prirodan izgled kože. Stavit ću, inače pudere volim nanositi prstima. Nekome to može higijenski, nekome nije, ali ja to stvarno najviše preferiram. Naniću na pola face pa ćete vidjeti kako izgleda u odnosu na drugu stranu. Nanešeno, znači na desnu stranu lica, lijeva strana lica nema pudera, samo malo korektora. Vidi se da je onako zdraviji glow, da je onako jednostavno zaglađenije lice, ujednačenije. Tu je isto malo, znači ipak je diskoloracija, vide se onako malo nepravilnosti na koži u odnosu na ovu stranu, kažem, koja je onako više shiny, više ujednačenija, izgledamo reći zdravije. Ne izgleda više toliko kad da me poplava izbacila. Tako da ću sad završiti nanošenje na cijelo lice, pa ćemo onda nastaviti dalje sa, evo ga, cijelo lice, jedan sloj. Inače, puder se može nadograđivati i u nekoliko slojeva, jako je tanak, dosta je tekuć, super podnosi visoke temperature, vlagu u zraku, općenito i zaista traje cijeli dan na licu, što je onako apsolutno fenomenalno. Mene je oduševio i stvarno tople preporuke od mene, pogotovo ako ne volite možda veliko prekrivanje. U biti ovisi, naravno, i ovisi možda i o situacijama, odnosno ne znam, nekakvim prigodama da idete. Ako vam treba jače prekrivanje, samo znači nanesete jedan sloj, sačekate malo da se fiksira, da se posuši, nanesete onda drugi sloj i sami sebi regulirate u biti koliko želite da imate jačinu te podloge. Meni je zaista dovoljno jedan sloj jer nije težak, jednostavno, kako sam rekla, volim da mi koža diše i to je ono što mi je najbitnije. Lipo je znači ten i traje cijeli dan, znači i puder i korektor od mene stvarno preporuke super su. Dalje, olovka za oči Naj Oleari, ovo je već ima neko vrijeme, ova nijansa mi je prekrasna, mislim da ih više nema, barem ovih nijansi za kupit, inače morat ću naći nekakvu zamjenu, plain and simple, nanesen malo izblendan, čisto da je onako suptilno, ali opet ne previše. Jer lito je, kome treba šminke, kome treba da se pituraje, šta me boli briga. Maintenance ide kad se vratim kući s mora.
Nijansa je nekakva, znači s jedne strane je zlatna, a nju nisam ni koristila baš. I ova kao nekakva smečkasta brončana, predivna je. Piše 02 Soulmate Duo Shadow na Euleari. Dalje ide Idol tuš za oči, ovo je u smeđoj nijansi, znači Syrup Brown Matte 02, super mi je pakiranje i inače crni najčešće nanosi, znači ovo je kao flowmaster stil tuša, najjednostavniji i znači najbrži način na koji ga ja nanosim je ovaj, znači doslovno ovako upren, odnosno ovako okrenen špic prema gore, namjestim ga na rub kapka i prislonim. To je cijela mudrost. Evo. Maskara L'Oreal. Ovo je Pro XXL extension. Znači ova sa dvije strane. Inače L'Oreal su mi jedne od najdražih maskara, definitivno. Ma nanesem samo u biti 1 do 2 sloja. U biti ovdje ću nanijeti 2 zato što je na dvije strane maskara, ali ono, ne treba krećiti sada 5 dana. Malo onako za neki dnevni look, my skin but better i nisam se našminkala i I just woke up like this i taj bullshit, znate sam kako je. Malo highlightera i bronzera, Natasha Denona, Bronze and Glow. Ovo sam uzela u Sephori u Italiji za probu. Ovo je inače travel pakiranje i apsolutno je odličan bronzer. Jako pigmentiran, super je nijansa, nije onako narančast. Predivan je, može se koristiti naravno i kao sjenilo. I kao što vidite, ono, ne treba ga puno, a ono, jako dobro ostavlja boju. Malo highlighta. Malo više ja, inače one šljokice, bože moj, neka blišti i usri bila dana. Ne treba samo koža biti masna, može biti i sa dodacima šljokica. I to i ruž za usne. Također uzela u Italiji travel pakiranje Charlotte Tilbury Pillow Talk, jer svi ga živi imaju osim mene, pa hajmo ću probat. Iako je laka malo tvrda, ček, mogla bi staviti malo sjajila. Čisto kao bazu da bude lakše, ali nijansa je stvarno prekrasna, kužin hype i jasno mi je i stvarno mislim da je nijansa koja odgovara svima. Sjajilo je od Diora, ovo 001, znači obično prozirno. Ne ocrtava baš nešto usne, jer kao što vidite nema šta baš ni ocrtavat, nije da me je briga, ali eto. A čisto da dam podlogu prije ruža i ruž je presladak ovaj mini, mislim. Cute je. Stvarno je super nijansa, ok, sad je malo shiny zbog sjajila, inače bude skroz mat, ali nijansa je stvarno odlična, čini mi se baš univerzalna da stvarno odgovara svakom tonu kože. I to je to, obarve neću dirat, nije me briga. Ima ih dovoljno i bez olovke. I to je to što se tiče make-upa.